پشتی ماندیبون ده هیاما چندین سالان به خواندن تاکوشیای باورنامه مامۆستایی به دست بینید. پێخەمە جبووەیە که بشد ببیتا پالدار جبو خزمت که ناولات خو لخرابی بار ژیان ناچار کریک و روزانه کرێکاریە بکد داکو بشد روزانه یا خزان خو پیدابین بکد. اوه جیارا مامۆستا حسنیه کو پتر جه 2 سالانه آواره دور آمدیه بویه. مامۆستای ایک جه خواندنگه دور آمدیه پشتی کو قیران دارای دست بکری و موچه مامۆستایان بوینه نیف موچه اف مامۆستا ناچار بویه کو روزانه کرێکاریە بکد داکو ژیانا خویا روزانه پیدابین بکد و مامۆستا حسنی به وی شیوه بحثا جیارا خود کد بو کنال بادینان ساد. چنگو اس وکو مامۆستایەکی سەر میلاکێ کوردیمە نۆکا ئەڤرۆکا ئەس یۆمیا چما کاری چنگو ژیانەما گەلێکیا ئەبزەحمەتە و شمەرە ڕاستی ناسەرفێ چنگو ئەڤرۆکا ئەموێل قەیرانێکە دەینە قەیرانەکە زۆر گەلێکیا ئەبزەحمەتە چنگو پارە نینن دوێژن پارە نینن دەفما بەجا ئەمە نیف موچەی دێ وەردگرن 400,000 600,000 کا ڕاستی چ فەیدت ئەلما ناکەت و چێ هاریکاریە مەجی ناکەت. اف آوارجی کو خلق کردستان سوریه دیارد کد کو جه اگر پشگو هافتن آوان جلای لاین پیوندیدار او ناچار بونه بوهای که کم کو کریا وانا پینای تدابین بکرن روزانه به هن کره کاریه بکن. یعنی امجی محتاج نوی شوله بکن و روزانه جه مثلا 25,000 دل ما خودن عیول ما اجاره ما 250,000 و ده عیول ما جهانه و ده زاروک و خود حمیه بو بیله بس میجی یعنی بوم زحمته خود ژیانە ما سەیدا گەلێکی خراپە و ئەم ئاوارەینە و ما حالەما مادی کێمە مەچنینە و حالا دەدوێ قیرانە کوردستانی گریا شۆل هەموو کێم ببێت نها ئەم بۆ شۆلیتکن بۆ 25,000 تێراما ناکرد نە تێراما ئاوێت کرد نەکە هەرەوێت تشتکی تێراما ناکرد. اگرچه ارکه هندک جوان حوالاتیان او بو کو دبیا و کدی دا خدمت اوالات خو کربا لخرابی بار جیار ناچار کینکو او همی دبیا و کرێکاریە دا کار بکن دا کو جیان خویا روزانه پیدا بین بکن. اسام عبدالرحمن، کانال بادینان ساد، آمیدیه.